Nakungibila estressini. Ngiphelelwe umsebenzi lapho nginey'ngane ey'mbili zamawele ey'dinga ukudla, ey'dinga ukufidwa. Emva kokuphelelwa umsebenzi kwangathi impilo yami iyashabalala. Lapho angikwazi ngisho nokuthola iqolo ngoba ubaba wey'ngane usesitifiketini sey'ngane. Lapho uma ngabe ngimnyisa e-maintenance court, ungidlalela nje omunye umdlalo. Niyabazi-ke abantu besilisa ukuthi banjani. Ungidlalela omunye umdlalo nje engawazi, kodwa nje imali yesondlo angiyitholi from yena. Ake bafethu ngiyenza into engakaze ngicabanga ukuthi ngiyoke ngiyenze empilweni yami. Ngaqomela indlala. Ngahlangana nomunye ugayi we-Nigerian. Angithandane-ke nalo gayi, uthando lethu lube luhle. Lube mnandi lo gayi, like he's a provider, usweet nje. Sajola phela isikhathi mina kusikona ukuthi mhlambe sakwathi nje qhuqhu. Sajola mhlambe 6 months, 7 months ngijola naye umuntu. Ake after 7 months umuntu wangibuza ukuthi why unga movie in nami because kunzima lento ukuthi ngilo ngiyokuchecka nani nawe usubonile ukuthi ngiyakuthanda angizile la ngeinhloso ezimbi usubone nje ukuthi nje mina nawe siku relationship evuthiwe siyathandana move in nezingane zakho vele ingane zakho ngiyayinakekela umine ngikhokhela ischool fees sho ukuthi le ingane zami la ezayifunda khona ischool fees sisasibiza. Ake ngempela simuve inike nalo iNigerian leli simuve ini nezingane zami liyayithanda kumnandi nami liyangithanda lingitshengisa uthando liyasinakekela lenza yonke into futhina. Sho ukuthi lo muntu wami ke sasivumelane ngokuthi wathi yena uzongifaka ebhizinisini immediately mangabe sesimuve in uzongifundisa ibhizinisi angifundisa ukuthi ngibe umuntu esifazana onemali ngizenzele imali yami ngikwazi ukuthi ngikhulise izingane zami. Ngicela ukuntshela ukuthi ibhizinisi ke leli wethu ozongifaka kulona mangabe sesihlala ndawonye useyangichazela ukuthi lalela ukuze ube nebhizinisi uzodinga icapital njengamanje awunayo imali. Into engizoyenza mina ngizodeposita imali kwi-account yakho senza ama-invoice kube ngathi nje kunabantu ibhizinisi eliserious sinama-invoice senza ama-quotations senza yonke into yabona imali yangena mangabe imali isiphuma kune-invoice futhi mangabe imali ingena kune-invoice mangabe imali iphuma kune-paperwork yokuthi imali iphuma iya kuphi. Angitshele ukuthi sizokwenza nje mhlawumbe for 2 years ibhizinisi lize livuthwe after that sizobeke sesiya ebhenki uyothola iloan yokuthi ukwazi ukuba ne-infrastructure na yonke into ke manje suwenza ibhizinisi la ngempela hayi ukuthi usukwenza ibhizinisi lomkokotelo through i-paperwork. Ake bakwethu kwakuvulwe inkampani ngegama lami. Imali iyayingena e-accountini yecompany. Mina ngingayiboni risk lapho because imali iyayingena kwi-account yecompany yami. Inkinga iqale la sesibuya ebank sesithi siyokwenza iloan ka5 million ngoba phela uboyfriend wami lo besesihlale iminyaka mhlawumbe iminyaka 3-4 like ndawonye kusukela ngalesa sikhathi sisajola singaka move in together. Kulo minyaka leyo imali is being deposited to my business and the business is existing. Business nje li-existing nama transaction kune products ekuthiwa thina siyayithengisa le business but ayikho physically i-product. Kudlalwa i-game obhuti bakhe noma abangani bakhe ibona abadeposit imali as abantu abathengayo ibona futhi withdraw imali sambe siyokhokhela bona kuthiwa ama salaries sikhokhela a certain employee imali engaka kanti lo manje iya withdraw iphinde ibuyele kumnikazi wayo. Ngiyacabanga mhlawumbe lo muntu lo bamgrisa kancane bambambisa okuncane kodwa nje kwakudlalwa igame engathi ibhizinisi likhona ibhizinisi lingekho. Inkinga mangabe sesiyebhenki angisho mina ngalahlekelwa umsebenzi kwakhona into enganginayo ngaze ngathola ngayikoloda ngathola ijudgment. Shukuthi mangabe ngihlangana umuntu wami wathi nginazo yini ikolodo ngasho mina inkolodo imali engaka ukuthi wahamba wanginikeza imali sayikhokha lonto ngase ngiyathola incwadi i-settlement letter sayibamba i-settlement letter. So mangabe sesifike ebhenki ke uselwela ukuthi sifike ebhenki kwathiwa mina ngine judgment egameni lami so even though ama financials wami emahle kodwa ke because ngine judgment ngeke bakwazi ukuthi banginikeze lo 5 million. Silwela ukuthi lo muntu lo uthi yena for so many years investile la kumina enza sure ukuthi ibhizinisi lami liyarana ngizo approve ebank kanti mina wangibuza ukuthi nginazo ikolodo angimtshela ukuthi ngine judgment.
Angithuka umuntu athi for 4.5 years mina ngi-investile la kuwena, ngi-investile ngifide iy'ngane zakho, ngiyakondla ngikwenzela yonke into, kanti wena uzoba umuntu o-useless. Usuzoba usizo lwani-ke manje mina sengi-investe imali engaka, imali eningi kangaka la kuwena. Usuzongisiza ngani mina ngoba phela ibhizinisi ngelisenzeka ngisawuthola lo 5 million. Eyi bakwethu, yazi ngangithuli ngimbhekile. Mina angiselona lo hlobo lolu lokuthi indoda izochanasa la ekhanda lami, indoda izongibhedela ikhuluma umathanda. Ngicela ukumtshela ngathi lalela la, okokuqala wena ndoda ndini, okokuqala nje ngqa. Mina bengazi ukuthi kune-judgment egameni lami because emva kokuhlahlekelwa umsebenzi ngahlupheka mina, ngihamba ngoqasha, ngashiya i-apartment yami eyayikhona i-address yayikhona ey'kweletini zami. Ngihamba ngoqasha, ngaqasha ku-one room le ngangigezela khona, ngipheka khona, ngilala khona lapho mina ney'ngane zami. Mina bengazi ukuthi kune-judgment egameni lami. Futhi okulandelayo, lalela la, ayikho indoda yeke ekhuluma nami kanje. Uyabona-ke le nto oyenza i-abuse, you are being verbally abusive. Into engizoyenza manje, ngiyaphuma ngiyahamba ney'ngane zami, sizokushiya la. Guess what-ke sana, indoda yavelane nje yangiphusha phansi, yathi akekho-ke umuntu ohambayo la, kusamele ngenze iplani ukuthi le mali ade ngizokondla ngazo for 4.5 years ngizoyithola kanjani, ibuya kanjani imali yami. Kumele nje ngenze iplani enkulu ukuthi imali yami ibuya kanjani. Guess what-ke labantu bebenza i-money laundering through i-company yami. They were doing money laundering through i-company yami kahle kahle, because ikhadi la lihlala kubona, yonke into yayihlala kubona, ibona ababe nama-plans ngempilo yami. Engicela ukuntshela ukuthi-ke ngivalelwe ekamereni-ke manje. Yabona indlu yakhona, angikaze nginake mina ukuthi indlu yakhona i-secured ngalolu hlobo. Ngenkathi ngisemathandweni nganginganaki ukuthi indlu i-secured ngalolu hlobo. Ngivalelwe ekamereni-ke manje, sengivalelwe ekamereni, iy'nsuku ziyalandelana, ngilokhu nje ngilethela ukudla, iy'nsuku ziyalandelana. Afike-ke lo mlisa ngelinye ilanga angitshele ukuthi uselicabangile iplani, kudala ecabanga iplani lokuthi uzoyikhokhela kanjani. Amawele ami lawa, useyivulile-ke ibhidi kubantu bakubo abanye, useyivulile ibhidi yokuthi la mawele lawa, by the time amawele ami beseyana 13, besekwama-teenage, ama-vagina useyivulile-ke ibhidi ukuthi the best bidder uzomthengisela wona la mawele lawa, iyona ndlela azoyikhokhela ngayo. Asho ukuthi mina ngoba ngiyisalukwazi nje, sengiyiqhude elingenayo ngisho nomsobho, akazi nje ukuthi ngizoba useless, uzongenza kanjani. Uzobona ukuthi abekho nabangani bakhe mhlawumbe abangayidalela la kumina. Angitshela ukuthi nje uzongijova ngama-drugs immediately uqeda ukuthengiswa la mawele, uzongijova ngama-drugs, mina ngibe i-drug addict. Mase-ke athengisa ngami nje la emgaqweni eduzane, athwela suguge kakhulu ngosakwazi ukweqa ebhoda, usuzongiqoqela imali khona la eduzane. Into ozoyenza-ke ukuthi ngizokujova ngama-drugs, ngikline khona la ekamereni, uhlele ekamereni, kulethela ukudla, kungena ama-customers ezolala nawe. Angisho la endlini sivaleliwe sonke, namawele ami nawo avaleliwe, elilodwa livaleliwe kwelinye ikamero, elinye iwele abasangisho nasesikoleni, elinye iwele lona liyavulela ukuthi kube yilona elilungisela le ndoda ukudla, lithelele le ndoda utshwala bayo. Le ndoda-ke inotshwala expensive, iphuza amawayini, ithelele le ndoda iwayini. Iroutine yale ndoda nje yaziwa ukuthi iphekela ukudla, yenzelwe ithelele utshwala bayo, mase iyahamba-ke iye ebugebengwini bayo, iphinde ibuye-ke isizoshaya mina la endlini. Iwele lami lilalele licabanga ukuthi hayibo, naku phela sizodayiswa mina nodadewethu. Niyazi-ke emaweleni kuba khona iwele elilele liqaqekile, base khona iwele elingaqaqekanga, shuthi ama-identical twins lawo. Leli liqaqekile lekuyilona eliphakela lo mlisa, umnumzane wekhaya lo. Ake licabanga ukuthi naku sizofela enjeni, uma uyahlukunyezwa nathi siyahlukunyezwa, sivaleliwe, uhleze ebhokozwa, hleze simuzwe ekhala eskrima mihla namalanga, and akekho umuntu ozwayo kule mizi, noma besizwa mhlawumbe ngeke bakwazi ukuthi basisize. Ngicela ukuntshela ukuthi iwele angisho ilona liphakela le ndoda. Sometimes le ndoda iyashiya ukuthi ngiphekela ukuthi, sometimes ibuye nokudla ithi ngiphakele plates, dish it for me, ngithelele iglass of wine. Le ngane iyona eyenza yonke lo msebenzi, iyona eklinayo le dining, le iklinayo le ndoda, iklina nekamera lila le ndoda, iyona efaka iy'mpahla emshinini. Kunane dryer-ke la endlini, iyona efaka iy'mpahla emshinini, idrye ilungiselele lo baba yonke into. Ingane isale ibhoyile iwayini, ithathi iwayini elizophuza lo baba, ilibhoyile, libe poisonous. Afike lo baba ngempela aphuze iwayini lakhe as usual, ngisho iroutine yakhona iyaziwa, aliphuze avelana athi nje guququ phansi, adindibale phansi, lo baba lo ashone.
ngicela ukuntshela ukuthi after sakubizwa amaphoyisa ke nani sathatha isidumbu salobaba kwavulela umama kwavulelwa mina. Mina ney'ngane zami samuva out immediately, samuva out sabaleka saphuma kuloya muzi samane sayibuyela nje ku-one room le ekurentwa khona. Vele iy'mpahla zami zayisakhona-ke indoda yayibeke kwi-storage. La sengithi mina ngisafe khona, mina anginalo ulwazi lokuthi ingane yami yabhoyiliwa yini, ngitshela nje ukuthi umuntu wayishonela. La sengithi ngisafe khona shukuthi labantu after lesidumbu salomuntu si-tested kwavela ukuthi ushone ngopoison, like nje food poison or whatever poison into yambulala. Ake ngicela ukuntshela ukuthi obhuti bakhe baqaleke manje basebenzisana namaphoyisa. Kufika amaphoyisa, mina sasesikhiphile statement ukuthi mina ngangivaleliwe laphayana for such a very long time. Ubhuti wakhe ungipreparela ilanga lokuthi uzongidayisa ney'ngane zami ethi usetholile i-highest bidder for ley'ngane zami. La ngithi udaba liphelile khona-ke kufika amaphoyisa khona la eMzansi angithathe-ke manje. The same police ekuyiwona angivulelile ngivaleliwe lapha ekamereni, ukhiye ungatholakali ngingazi ukuthi ukhiye ufihle kuphi lo mnomzane. The same police angivulelile iwona amaphoyisa-ke manje asazongilanda manje athi mina ngiyisuspect ekufeni kwalo baba. Sengizoboshwa-ke manje. Ngifike-ke ngivalelwe emaselini, ngavalelwa nje bangilanda kahle nje. Kuzoba iholidi kwi-long weekend, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, kwi-long weekend nje ngisho ukuthi ngizoze ngikwazi ukubingelela imantshi ngo-Tuesday. Bakwethu ngiyabhaqoza-ke ngine-stress, ingane zami zizodwa endlini. Zathi nje lathi lelinye iwele ma ungawari, konke lokhu uzophuma kuzosolveka, konke lokhu kuzosolveka. Ngicela ukuntshela ukuthi ngiboshwe-ke mina-ke ngivalelwe-ke esitokisini kuze kushiwo kufika uLwesibili-ke vakashela umantshi-ke i-statement samaphoyisa lana yonke i-information ethathwa amaphoyisa ukuthi ama-fingerprints wami they are all over, they are everywhere and what upoison kanjani. Hayi-ke sho ukuthi ibhodlela leli ekwakuphuze kulona iwayini neglasi nokudla lokwekudla konke kwatestwa kwatholakala ukuthi upoison awutholakali kukona lokhu. Because you know what, isigelekeqe lesengane yami, isigelekeqe esifocus, yabona ingane, isigelekeqe sengane yami sathatha ibhodlela latshwala salibilisa salibilisa samphuzisa lona, saseke ingane yami yalichitha lo tshwala yagetha rid of ibhodlela. Naseglasini the time umuntu eshona ngisho washona ebamba iglasi yakhe, iglasi yasakaza yalahleka lapha phansi, warinsa phakathi lo tshwala, wafaka utshwala ofresh, wafaka utshwala ofresh wabushushukuza waseyachitha kwasalo omncane. Kwavela ukuthi eglasini bekade kungena poison, eglasini bekade kungena poison, ewayinini nasekudleni bekade kungena poison ekudleni. Nebhodlela leli uyena wesegqoka ama-gloves, ibhodlela leli walibambisa izandla zakhe lomlisa engathi uyena oyithelelile. Sho ukuthi wabekela ibhodlela lo hafu walibeka lapha, kube ngathi ingane yami abeyibhodlela lo hafu, kwabe ngathi lo mlisa lo bekade esebenzise lona lebhodlela lika hafu, besebenzisela libhodlela esiselela uhafu ukuthi aphuze eyithelele lona. Ayike inkantolo ke ifika isho ukuthi ufakazi abukho enough ukuthi lo mfazi lona singamgcina. Icala sho ukuthi lichithwe kanjalo ke ngisinde kanjalo ke ngitshela ukuthi ngisindile, kanti umdlalo imawuqala ke sebezamile ukusebenzisa i-authority. Seqala ke manje umdlalo wokuthi obhuti laba bakhona sebeyangizingela ke manje, sebeyangizingela bathi ubhuti wethu umsebenzi la uqalile akawuqedanga, ibona bazoqedelela. Le ingane these ones bezivuleleke for ibid isaqhubeka, ibid izoqhubeka. Umuntu nje kuyena ozoyithenga nge-highest money uzoyithatha le ngane. Nami futhi bazongi-injecta ngama-drugs, bangithreatenisha manje bazongi-injecta ngama-drugs, ngizoqhubeka nje ngibe yislave, khokheleke yonke le mali lo bhuti wayo I-spenda kumina because bekade kuyimali beyihlanganisile, imali le bekade beyihlanganisile as i-group ukuthi lela business lami kube ngathi liyafunction. Imali ade beyihlanganisile as i-group and mina ngizokhomba umuzi onotshwala. Sho ukuthi immediately mangabe amaphoyisa lo muntu lo eshona, ikhadi lalikuyena, ikhadi le business lami
sho ukuthi iy'mali zayisele kumina le y'mali lo mdlalo labo kade bewudlala. Sho ukuthi nje after sengiphumile icala lilahle lapha ngavelane nje ngaphuma endaweni ngalahleka ney'ngane zami ngisebenzisa yona le mali le because bese bebuyile bathi bazoyifuna imali ye-akhawunti yami. Ngasho ukuthi nje ngeke ngibanjwe mina inkunzi emini, ngasho ukuthi hayi ikhadi laligcine kuyena, ima ngisazovuka ngihambe ngiye emabhenki ngiyozama ukulungisa ini. Awukuvuka kwami ngiye emabhenki kwaba ukuvuka kwami ngalahleka nje ngabaleka ngamuvela to another province la ngizofike nje ngidisguise khona ngingabonakali. Impilo yami nje injalo, sengimuvele kwenye province, angazi ukuthi labantu basazongithola or bazongithola nini because into engayithola ngathola ukuthi labantu laba bayi-syndicate basebenzisa lolo hlobo lolo ukuthi wena uzovula ibhizinisi ba-deposit imali kube ngathi ibhizinisi liya-exista, kwenziwa ama-transaction, basebenzisa thina osisi basemzansi, kwenziwa ama-transaction and kube ngathi nje ibhizinisi li-successful. Mase-ke kiwa ebhenki wena uyovula isizumbulu semali, uyovula iloni yesizumbulu semali. Ake bye sisi wami, emva kokuthi imali sebeyitholile ubudlelwane buphela lapho, mhlawumbe bakushiya kwayilapha endlini wena awazi, kanti bona bayazi ukuthi ilizi isiphelile. Ususele lapha endlini awazi nokuthi irent uzoyikhokhela ngani, irent endaweni eyibizayo, ugcine nje na usubona ukuthi indaba yakho ayikho, sekumele ukuthi uphume kanje, bakushiye u-high and low, u-dry, ungenalutho, bakuthathele yonke into. Angisho wena ubanikeza ikhadi bane-access to everything. Lo 5 million ke nje banendlela ukuthi bawukhipha kanjani, when uyosala u-investigatwa ngemuva okwakho lokho webhatata. Mase ngicashile lokho kwangenza sekusendaweni yokucasha mina ney'ngane zami, kwangenza ngicabanga ukuthi hayibo, emhlabeni ukuqoma nokujola akusasiyona nje into elula ongavelane nje uyenze uqoma umuntu ongamazi, uqomela indlala. Uma ngabe abantu bekunikeza something basuke be-expecte something out of wena, so nje ukuqoma bakwethu hayi sengathi kwi-risk inyana engathi ungagawula ubheka impela, ngoba nami ngangitshela ukuthi nje nguclever ofundile ophume e-university, kodwa nje ngadlalwa nje kalula, ngabraywa nje kalula. And into engayithola ukuthi labantu bayayiplana into, uyaplanwa futhi bahlangene bayinto eyodwa, bayi-community ediscussayo, eplanayo. So nje guys, ngasinda kanjalo-ke, yize noma sengiphila ngokusaba, sengiphila ngisecasheni, angazi ukuthi bangangithola kungenzakalani, kodwa nje it is what it is. Engifisayo ukuthi abanye abantu nabo bangaqaphela from istory sami, bakusabe nje uqoma, because ekugcineni kosuku ucabanga ukuthi mina ngagileka after iminyaka emingaka, sho ukuthi nje yonke le minyaka bayangiplanela. Yonke le minyaka mina ngikhokhelwa iy'ngane e-school fees, ngenzela ukuthi ngumedemu, ngiphethwe kahle, ngiqoka kahle, ngifaka ama-weave abizayo, kanti nje ngiyaplanelwa sonke lesikhathi ukuthi lifika nini ilanga lami ukuthi bangibraye. Sho nje bengufishi ophoselwa udobo, lafika-ke ilanga lami lokuthi bangidobe. Nhlanhla leyo mina ngasinda ngalelo langa, kodwa-ke akusiyena wonke umuntu oyosinda njengami. Family, ngizosibeka lapho-ke isitori sethu sanamhlanje. Isiyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Buzz SA to all social media platforms. Ngiyanithanda kakhulu family, ngizocela ukuthi nibuke nasi isitori engisi-edile, story number 2 no story number 3 khona lana kule content, kuze kufike ku-story number 4. Ngiyabonga kakhulu family. Yolala ibonene ey'torini ey'landelayo, siyanithanda kakhulu.